Afika abanye bayothaba fike yobesha bonke msimbamuni awusami kumasolo asiluku kakhulu hayibo kakhulu ngangena ngiba kufiwe manje ngosami samplifu kufiwe yini manje ngangena babe come in the house man ngena manje ungiphazamisile vele siyakhulekela babe ligama lami ke ngungithabo ke mina babe ngabe babe ngikhuluma naba hayi lokho akunankinga phela angisho nguluthi kampi la unotha kami uTobu khuluma indaba yakho okay akunankinga babe kusho ukuthi mina ngiphuma ke ka ukhamba foundation si foundation ke babe lana lesita ke emphakathi kakhulu ke our mission ke babe ukuthi ke sincede bonke abantwana labahluleka ukubhadala ke ukuthi indzawo yokufunza kuma tertiary institutions kahle kahle ngikhuluma ngeregistration fee siphinde futhi ke sindlule siyonceda abantwana ke labasemgwaqeni nalabasemakhaya babe bangakhona ngekuthola ke timbahla ke netingubo nalokunye ke lebakuthinga lokho kuma basic needs ke empilo babe bese siphinza futhi ke babe siyocela ke ama business nema company kanye nebantu labafana nani ke babe for financial assistance ukuthi sincede ke imindeni lehluphekile lengakhona ke ukuthi ithenge kudla gezi nemandi nalokunye kusho ukuthi ke si foundation lehamba ke icela ke ema donations ukuthi sikhona ke babe ukuthi sisite ke labo bantu lesengibabalile kanti ke babe you can donate for as little as 50 rand nje kuphela uyakhona ke usuqale ke udonate na une company ke you can donate lokuphuma enhlitweni nangwana icompany ke kungaba ke ngilo 50 rand ke ketulu na une timbahla ke kungaba ke ukuthi ubese ubanceda ke bantwana ngentimbahla nakulokunye ke babe lokusekuhleli ke kungasasetshenziswa ukhamba foundation ke upassionate kakhulu ke ngokubona ke live lethu ke nesibanda abamnyama ke sincedana ke siyaphambili hayi manje ngiyakuva mina cha kuyavakala ngaba mlethu la etimbahleni ngosami angicabanga ukuthi timbahla tami ke natha tamakwa kami ke sebenzile dingabalingana ke abantu abalambile uyabona ngobe siyahla ke sine sibaningi la ekhaya unless mhlambe letimbahla tasebenzile ningatithatha mhlambe noyinda ke marketini ke bengilokhu nende ke tingubo ke mara kusho unganika abantu labalambile abana ungena unless ke mhlambe mlethu bagqoke ke ngafufu la kule skate sakhe bangene ngadouble kungaba lula hayi babe akunankinga kan singa appreciate noma ngabe kuncane ngakanani lo nako nato timbahla singabonga babe ngitophinza ngikushiye nama pamphlets ke bese uniketa ke bangani bakho nalabanye ke labathuta nawo bomakhelwane ukuthi nabo bakhona ke ukuthi bafake isandla anema details ke ase bank ke khona ukuthi ufake lo 50 rand noma imalini longakhona yona ke kanti futhi netinombolo longatishayela ne-email ke kufolwadi lelindlula leli nginiketelo nabantu hayi akusinga ingadi yona nifuna mlethu anifuni ingadi ngobe sinayo yiningi futhi nakulapha kusebenzini singanika ngema 5 feet 25 feet noma engakanani asinankinga ke futhi ingadi kazo ngivuka yabona nkophela ngikhuluma ngengadi ngikhumbula esinye story ke salobuye mshita ke usita lomyeni Mvombatana udulentha ngengadi wakuvaka nakamsita Ntombatana so yamgana ngokubuke kuthi umsitile ngobe bekafa bona bajulanyana 2 years sebayahlukana uthi lo mjida ngoqala uhambe nengathi yami ke ngifuna ingathi yami ngakusitha wedwa Ntombatana ngidirector ke ngethi 28 enyangeni uyayithola ukuthi weletha cha angitholi babe understand ukani udom shiya amapamphlet phumpe bamlethu sangikhohla ukuthi i-under anithathi yini yona ikhona ishobile manje ngiwashe nge-stay soft beyinema stain nyana yestout la bamlethu bantu labalambile bafaka under yini ukhamba foundation uthi you are all invited ke South Africa ke namaphethelo to be part of this beautiful initiative kani wonke umuntu lone company ke noma ibusiness ungadonate ke ukuqala ke lapha ku 50 rand ke kuyetulo kanti nabantu lothanzile ke nalofisa ke ukusida nanga ema banking details ke lapha ke ngaphansi kanti netinombolo ongatishayela naya ke lethi 0636785907 ke uthole ke lwadi lelanele ukuthi wena ungafaka njani ke esandla let's help ke each other South Africa ke ngokudonate ke ukhamba foundation bashayele manje.